Kajialang jong ka Central Executive Committee ka United Democratic Party jong ka Jala Megalia ka long menta si ka Santrik Naiwing kalasim ya karai na kabenta ban pynkhlain chu ka party haswa ba ka party kan mi pai ba na kabenta collection house nam arjar pulai habai kren bat kilap thai khobor hadian balwai ka Kajialang Dr. Jimino Motho ubade General Secretary ulai thu ba ka party menta si ka layo ban put kuburom ya arngut ki bai khun hakane collection siteng samoy badang sudam yau ba Eugene San Lingdo upajob na kamau plang khunsi bat u asahel di Shira wat ladau klam job Henry ke jingele na raja bala kalong ka itnat bha ha ka bala yo adu hanyo hajar tam Now I would like It wasn't easy work for the last 1 month and a half, but my sincere thanks goes to the party, who from the very first day till today have always been by my side. And throughout the campaign, they have always been to each and every meeting that I held, and the support has been tremendous. And I can say, so I like to thank each and everyone, every member of the party, right from the president to all the members. Because if it weren't for you, this election would have been successful. And I am here. I am humbled and honored to be a part of the party. And once again, I like to show my appreciation. Mentagasngi ngilayo ban kupurom ya armut kini ki bayakun kan ga by election baladem iba Eugene San Lingdo iba job nang na mau plang constituency batu ashahel di Shira balada klamyo ya ke jingjo andre ka jingele sethi raja bala kalong ba itnat ha buat nakaliang jong candidate jungi yo ban sikya hadu nyo hajar asmatam bat kalong ru ke balong encouraging ba ya ke UDP ha ketika than Garu Hills bat kebaar pat kebangi keren mentagasngi nalor kani ke jing perpurom kini ke armut kinong yalam ke UDP ibaya pun kani ke election lalet no kebaar pada ni keren kalong hagabai debat ke party organization nomor 2 kreatif hi minta baroh miladon kani ke election mode minta kalau ada ke election year hi naslam chui hi bat nakaliang ke jungi ngilaya keren sani bha kumno ban pynkhlain ya ke party ke district level ke constituency level nangta pada ban pynkhlain susu ya kini ke frontal wings ke youth wing ke women's wing bat ke farmers wing jong ke UDP bat halor kani nakaliang jongi kum ke UDP ngilathau ya kawei ke core group hakaba kinsa ai ya kata ka ben ilenti ya kani ka strengthening jong party organization at different levels post nem ngilawanong nado bala seng ya ka EPHLC hadian bala penkha ke HPU hadian bala penkha ke UDP ngim parjuyo ya kani ka office building but menta nakaliang jong ka UDP ka jingi Tracy Tomlang jong ki party leaders ka jingi lam jong ki president berkiwi kinong yalam ke party building ke layang bat menta ngatrem slim show ngin yo ya ka jing pleno ya ka office building jong ka UDP ngilak men play ke office na December lan ya January dia kini ka proses ke la jandep ka bagi dia kini ka jingshna kini ka office building bat ka bas ko tanat ka longba adin tanlo post nem show ngiyo ya kini ka office building dia kini ru nanong Shibanta Noman Pynkhlain Chuchu yang party organization dan nation one. Nakaliang jong presiden ke UDP ba med ba lingdo abakran sekilat pathai kubor bloong ba party UDP kamsyam la pendem ya kasit amaun keneng konsi Henry kadau kadai ba party kamsyam paladon ya kurtong ke bala pynkhlain lepa ban ya khun ya election siteng samoy kamdei bangi sorda ya kasit
hamor kini. Ketua ni Shem makalong kini nama bagi mereka ni Shem kalau handa. But ni cepat dan kini kalau bukan negara ini election itu. That is number 1. Number 2 pada di snap ya ke jingkran jongki local leaders hakasak level. Kebanyakan kalian jongki ki ajun. Nama baka saatang sistem tanpa. But we don't ki commitments ki banyak kalian local leaders nang tu kuat yang berpendap dah kaba menyelak kita harus bilang macam itu. Bagi semua kita kamlong yang ini yang kau ini kita kaya negara sekarang. Banang nanya nggak tapi dapat yang kita Ninakio. Ya mana Ninakio? Kecuali datang dari mana ada berapa? Ninakio. Saya sudah pernah biar. Pernah kadang hau arja kalah. Arja kalah ni jawab perangut. Hau ada kat perang ni jawab sebelum. Dan mentah dia kembali election pada kalau di New York ni, kami kasih ni New York ni bapius. Mentah kena pelang. Kami kasih juga UDP, turun New York mungkin bayi je. Tolong artis kawan, kamu kena ke penpau bagi mereka mentah kipai kemat sakit.